Gankere. Gankere. Location igetwa Ngiine. No thimenti. Wona ntura iri thiurukite au Ngiine kwina Kithoka. Na Inyaki West teo? Inyaki West. Kwina Kithoka. Na kwina Monitho. Icio ntura iri igitite atia thiurukite au Inyaki West. Na kwi gikundi gitagwo Imenti Development Forum. Gikundi kiambirirwe gutuika Imenti wikwambiria kwina makimaendeleo kimathomo kinya kibiashara kinya gisiasa ino wigwita ikigitawo igita ikina ma agithiete gikuja guanthi ande gwe gikundi kia ithithia au gia kugita atia antu bagwatana bathithia gikundi gia kugeria gukiria nau ntereu ikugita atia kwithama na batongere twi chairman witagwa Charles Mbogori, secretary witagwa vice chairman witagwa Kairo Magambo, secretary witagwa Brian Mutembei, treasurer no Imwenda Kirera. Na ntuku una Ngiine betete kugitata utetheria antu bara community ithirwa ina ICT center. Na antu bate kumenya atiri menya muntu mume ija kiroria na muguri no mume athungutha mbere ka empe karingwa thirikari na ndima antu jonthe gegwite gita digital. Wenda mwana oku eta cukuru urirwa mwandikithie aewe na Benemis. Aewa na Benemis are andikithwe mwalimu mitandaone digital. Akaewa namba ya Nemis. Namba eu ni agatumira ne okuma riria akathoma mwankathirie kithomo kiawe. Aya no keja kwithirwa mwana oku atina Nemis. Utino wona document thirikari ikonetie mathomo uno mwankethirwa ena namba Nemis itagwa Nemis ya kithomo ni kithomo tio muthaura na ba Kelvin na antu bangi tutikwe tukinya ku bugakinya nambe bugakinya nandika ukuru buromba gobo no turomba ini ukuru na ukuru buri ya withi bas dandi na mwankone namba ewe Nemis niyo mwalimu mwana no wita ke digital mitandaone agwikirira yo agwikirira yo ke aka feed information ya mwana kenda yo numbers na particulars ko thirikari ari ka inyo wikona mwana okure athomere kithomo kuma PP1 PP2 wita grade 1 mwanka 6 athi 3 athithia KPSEA grade cia ire au 6 athithia KPSEA ingi ire au assessment ingi ne nyo ire athithiritwe mwalimu na cukuru ire au achokete grade 7 8 9 junior school arikia au nande na nambere we Nemis nega atumirwa athithirwa assessment ewe yonde onekana mwana ojo na kuumbana na manto ja science ko na jokia career path ya STEM nge no social sciences na jokie pathways ino nto china pathways nya secondary kethora china pathways wethero urenda ku secondary kethora chicha STEM cha manto ja science technology engineering na mathematics bakagwatira uba social sciences angabalo na bambi nabo bakagwatira STEM ewengi bara bangi nabo ba kuinji ikethoro inya ina manto ja arts monka performing arts kethoro mwana oku muchethio mubira na sports muchethio mubira muini kyo kiewa mwathani ya mutharimire akyo ukethora kwina skuru huyu mujukie itega kurie kiewa kiu nuntu inya yewa biria ana baya imwanya bitebyo mathomo kinya bio no abitumire kuona ngugi na ibikore abwega nkinya bio ana ibikore abwega bimo bikare abwega nyankurukie ume bo mauku ngugi ichi ume bo mauku bas so nandi kiu kyo gitumite ki informate mantu ja wete driving license ukujukia kana ukurenew tha iji utito bichi thirikari wira gwa tonya poto NTSA thirikari wenda kuumiria gakwira turi na e-citizen icio ndi mitandao neri kuo ukethirwa ukenda ku renew license yaku no ri nturene ukenda ICT center kwi ari ugeta kenda utonya poto neu u renew license yaku wethirwa na imanto maingi muno marija thirikari ita e-citizen gintu kina itau gwa poto ita poto ne ai
basi nandi nonto bogitumi kiu tukwenda muno ICT center nturene kenda antu bubakwiria safari antu abeta kuraja na aria guchwa cyber bukethora bwina ka center nturene plus kairi kwingugi chia ira chitagwa mitandao ne muno ne antu babethi bukeja kwithora bwina ka ICT center nturene no batonya ubagaita ngugi mitandao ne bakafinya taptengelei bakona dola chiai chiao bare ariku antu babethi babwira kwingugi chia mitandao ira chitagwa digital economy tabara kuona baine bege metero bandiro YouTube bangi ukethera YouTube bangi ukethera TikTok bangi Facebook bangi iguntu kwingi muno mitandao ne na kwine nyabara bathithagia online writing na mbina mantu maingi muno ja mitandao ne kou wena ICT center nturene iu ija ora bwitharo bwina thoko egwita kwendia marigo kana ng'ombe na abwi wethero wina marigo geta kwendia wina digital na ndi bwina thoko ya ume bwaki na ndi bwa technology ura wonde wina ume bwakiri bwa technology no ete au akathogomera ariku au na bare nya bate kumba menyokeja wina driving license na gwori kiana rogu no kwenda kumerinew wethire muthakau kana mware au muyuthi au kumenya au akufinya finyire taptengelei akwirerete mbio rete mbeca fulani atathuguma atakuia na inyoka nenkerwa computer eu kwa analog utitonga nombi utikio ithithirio kwau arira ume buriku bubu bwawe ndabu gwote na buna kwa bubu wa murira uni untu bubu ageke tumi gikundi kiu kiambiririe ICT center na te ICT gwo gikuthithia mantu amaingi muno ja gukiria mugongo ja gukiria muno antu barugijoro movement na ntereire achievement na kinyaba mu boragia na atabu imenti yake menya mtu ithima era urito buria akomenya butimu na mugongo noma mtu ithima eno ntu bakuria ithogani irire agare hindi ni imbi tumia kimenti yake yonka tutikugwa kuntukura kungi lakini antu baithima era urito buria akomenya butimu na mugongo butiba inyiria na kinya ntere ingi cia miru ikona riri ithogani riri ega menya kuthithwa mbuga tigania development forum igembe development forum Mwembe development forum Muthambi development forum Tharaka development forum Chuka development forum ya mbuga ya Ng'ombe development forum riu na ndigo gachoka gukathithwa kinya mbuga ya Imenti na tigania na igembe ikagwatana ikathithia Meru development forum ya Tharaka nithi cionthe ya Muthambi Mwembe na Igamba Ng'ombe na Tharaka ikagwatana ikathithia Tharaka nithi development forum riu ya Tharaka nithi na Meru ikagwatana ikathithia Meru development forum mwenene zontu wona biama bibia union nigagwa kwina branch ya Tharaka nithi ya Meru bikagwatana bikathithia kiama kimwe gikinene ukinya riu teka kwiyoko ukurigiria thuganyo riu rithithua tukaita makosa bara bambiririe bugomba kwithura bathimire bono urito bubu bomba kamata bote baunite mugongo bakamata Meru yonthe ombo bauna mugongo na baka gwithia kiroto kia mbere gikinya na babangite gikinya exactly na ntuko bari kinya na thinjiri ba murungu ikyo bathithitie biatho bithatu bia Imenti development forum kimwe South Imenti antu gwitagwa Thimbari kwambirwa ICT center kingi Central Imenti antu gwitagwa Kathiranga inya kwibambiriria ICT center batetherie kwa community antu bau barenda gwitaniria ngugi na community kendari community bethirwa kinya bo bena ownership igwa kintu kiao tigia kureterwa ukerwa kinya wingwa bukinenkerwa kiria bukunenkerwa bugitaburia uthukangia ari bunenkerwa kibutethia bwambiria bwathagana nae kena buiga gwinya bwika murimo kau na buiga gwa mwana kinya bwe nwenu nukuona mwana nwenu yani kintu giki kiaigwaga na bigo bugafiraga ikienu kenda bumbo kimenyera gikara bwega na riri irio ria jathatu nandi na ungi ne North Imenti iria jathatu na bageta kinya bariuga bageta kinya bageta kinya no bori nandi na Pedro gikundi kiu gia ICT center kana round iu embere bo kurukana constituency cio inya cha Imenti na riri irio ria indirona kinya be na thinjiri ba murungu batongeretwe Bishop Edward Kirimiboria otamba kia Christian Center ndari kia thone kiu unde nteto cheko nteto cia gukujira na gwego uri akubio na Bob Steel ndi umobo kambuge from
nyamwera ni untu bo interest ya accountability na disclosure. Yes. Kinya ni ndi mu member wa Imenti Development Forum. Menya nkinya go kuringana bora nkuije imbiye no kenaga muno anto betu bagiukagira. Yes. Thank you. Wo atwira anto betu nya ndi yo go igwa nkiaria ndi aria mu member. Yes. Temwandikio nteto ambe kirenko bia yo. Awe ndi okumuka mwandiki wa nteto. We uri mu member. Bas nyante gwira kairi bari nkabwira itwari. Kuma au nande ngwikira nkobia yo. Ko itwari na Bishop Kirimiburio Kambakia Christian Center. Itwari na Pastor Martin wa Nairobi Grace Chapel. Anto iba muona na TV na Citizen. Yona niyo ngwana takambije Martin. Bas na ikwari na kuma ke local community twari ya Bishop Gitonga. Na Pastor kana Bishop Edward Kirimiburia. Nwe patrono ma Pastor Bonde County Meru. Kuno munene o Pastor Bonde County Meru. Na twari kinyana principal school yangine etagwa bwana Mugo. Twari na alimu itwari na alitinguge bange ba school barabateritana. Itwari na chiari na itwari na alitwa. Na kiri kamiti iria ya tetha iria kubangania mantu jau. Twari na mwandiki nteto Simon Kobia. No ari chairman wa the local committee. No lori watu watithanagia IDF na local community. Eta commissioner KRA witagwa Nicholas Kinoti. Baibo batu gwatirite. Ibo batu no tutu group teka kumenya nyangi ina kwiri. Kurande baibo batu linka na itwari na ntu baba ingi muno member baba ingi bamokinya politicians. Akili Mugambi Manyara, itwari na former MCA Elias Murega, itwari na former MCA Mudhuri Kiongozi, itwari na nanto baba ingi itwari na former MCA Esperanto area eu Kithenji. Tawa Kithenji Migingo. Migingo itwari aba bonde ko itwari nanto baba ingi na members baba ingi muno na atori bagontukura. Vice chairman Kairo Magambo itwari aba Chris ko itwari atuge itwari nanto baba ingi muno ntukweu. Na ati tutare amanto amaingi twabaikiritie mbese iteko nyira milioni imwe cia kwambiria ICT center. Mbesa utikauga botabaikiritie kanyamo gaka mbese gukinya milioni kanyamo kanini tu na nyabona boy twethere bacieterete nyabo ibachi bangite muno bari community na school na mbinya ibebogete rurigi ibare kinyabo tu kiariria manto jate kunyira milioni nyabo bata ibarire manto jate kunyira quarter milioni jara bathagana na joi antuko itwenda inyo community nigega kuthagana kyo kende nyabo bethero bena ownership project na twetatu atindire ntuko yu twaria manto amaingi mbere mambuge Bishop Bodia na Pastor Martin na Bishop Gitonga ibo batutongereria na ruteto batwikia bwega muno. Kwanza Bishop Kirimiburia bejo tunjiria weekend challenge tu secondary ya movement ni nyambu cia kwa mutono wako unjia tu ne karo uri akarire u bando no akuunjia rutheto rwa muru bas uri akarire u no ukarira ai nduko ya change leo ari ndaka riu ndari kamuthaka kanini muno ndi secondary baino riu we mzee kamuthaka kinya kira kiari kinene mwiri imuguta na mindindi nyama ichi ara scarcity menya wena ruo na mindi anoke guo tena mwiri mindi no ntugwe mweka oyuria nyama kwi mwere gabu bwana wakura neo no menya uri ukura okinyagia na ndi mwiri jukambiria kuthira kairi kwazo ukeja kuthirwo utichiirio watu kuromba utichiirio ikambiria kuthira inyenga irio nande atuinjirie muno kwanza atugwiririe muno atwarugono rwa nthaka etete kuno jobi ino tukimoke kingi kire group iwe korwaneo nthaka na rina youth betu kurira nchobine bangine na intone bingi byambogita ukethera antu ibaguta cukuru na kigi guturia muno iji na igi uturia muno na nde gonto bobo ko muringithia no ntukwenda ke kwao nyono watwirire chiariri mujini samune arererwa no mwango igwa kimenya amantu muno atwirire rugono atwira kwenda ke na
na ugaciariri etere yaku au manya kwina nchobi nyingi kwina imwe gwitwa changingia na ndine o uria au ugachangia ngia uria wariku kuringi gwitwa songa na thutha ya gucokia muntu nyuma kurungia songa na mwena ya gucokia agukia muntu rutere aya uganda ke wije ke kunde twe cionthe kwa ya changia ngia igasonga na thutha igasonga na mwena na ni gwita yethanira gikingi yona imwambo kwenda umia amwira bamo jukia kiria kionthe ukwenda indi ugantongithia mwiri ethinda kerarire kwariria gikingi au ikiona imwambe kira bamo jukia kiria kionthe ukwenda ndi ugagitate mwankarira nchobi ejere kwina mayona aga gikingi twaritia kegita riu rionthe kulingana bwara ithaga uragia kamwambo ya tena bata na intobinde na byo kana ya twira na kugwirwa kige gwitu kurwa na mantu jaja ukingi na kyo nyari twabara basukuru irengi na ibatwoni bari na yewa bya kurigaria talent yes twainirwo mwanka rwimbo rwa Kikalenjin wow rwimbo rwa Kikalenjin wow twachoka scout bao bedithia scout and entertainment pamoja cocktail very nice yani ukethira gwego nkinya makano mamuse mari ari magukena kena mongo bas kinyabo batuthitherie u yonthe very nice ichoke ikwari na journalism club yes ana bau bena talent ankwire uma wow bathomere news kieni ni au kinya tu ngoto atigwa tugegi wewe kwena antu bakari kuringwa box nyumbani ya ndona baba keja studio itu tukwana twinde na itougire na ndi tukabatetheria nuntu ikewa bakurie kewa kiu yes na twetekaniria bakariunga studio bakeja Nairobi bariunga studio gora chita ngugi twetekaniria na chairman wa local organizing committee Kobia na kinya the liaison person wa IDF na the local community yes commissioner Nicholas Kinoti tutekaniria tukamenya ko ora bakeja rogo nyambere tumenya ora bakeja kuri TV Iremero na radio tutekaniria bageta Nyambene TV na bete Maua FM yes bagete bariunge na ndiro batita bari journalism club akenuntu au ni akuebete skuru yonde bariunge bone ora TV na radio chitangu lakini bara bakeja Nairobi kilabu kia journalism ake we bara talent ya kurigaria tugugo twatindire ya kiatho gikithongi muno kirindo aria na cio tugurikia kwariria jaja ujaraja turetete nambi of course kinya kimwe kiria IDF gutetera ni antu kinya baimenti kubutwa ngugine inene cia thirikari yes na twanya tu tuchokwa kire antu banterere menya kawaida ga siasa cia Kenya muntu wenu akeja kubutwa ngujuka iruonge akagitate akariplace urabutwa urabutwa kana bwana nkanira gite kiu kingi bugachwa kingi kinganene takyo kana kire akwe kugana takyo muntu wenu akanenkerwa kiu kianenkanirwa kungi a good example irira gwatwikire Kinoti agwitwa DCI iro kwanenkanirwe Jafet Kome yes Jafet Kome akoritwa ari munene oborisi akoritwa kwanenkanirwa muiti arandu commissioner wa prison yes na kwanenkanirwa Mathiuka Inga David no atuika commandant wa Kenya Police Leadership Academy yes na ndi Kenya itura gwitwa uitene biu lakini na ndi kuri antu bakuma imenti bare wau babuti antu kathomba ma na twanya tu tutikugitata tutigucoka imenti kana tu change no na kengi uike moikia kiria tutataira ta gikundi muno na ne antu baba ingi muno tukuginyi ko bagweta aja tutigitata tutibarikia na tiga bo na ndi kinya kwe bonge na bubu antu baimenti kinya gwatwika bathithia interview ciangu ginene gwatwika ibo bachindite bagatwa kanya kariku bagatwa kanya kare bagaperwa kioto kiao bagatwa kanya kare bunye nuntu bonge nyabu tutataira muno ta gikundi na ntitite kwa mantu ne amaingi muno kambuge nyonto bwa matha kome ibwaririrwe muno ibwaririrwe ati matha kome kinya wa umete imenti umite imenti actually umite no imenti yu twari itoririe thirikari kinya kethirwa ni kunenkanira kiri mugongo jwa Meru giti kia deputy president gia chief justice ikajukia ari gitigatongwe na tituli agu no menye gitigatongwe nontu bwambere makinyoka ejotegera bwambere mere judiciary yes ngine executive sure na
kwibomba kwito kinya bareka kumenyerwa bakanda mbeu cia rumena gati ga county cietu cio igiri ino ntugukaja gutwika Martha Koome aumite Meru County gatunywe giti nontu Professor Kithure Kindiki akunenkerwa kia deputy president aumite Tharaka Nithi bomba kwanda kambeu karumena gati gatugutunywa nontu na tugutunywa kaingo muruaia anenkerwa na plus kairi Kindiki narare agite gia interior CS interior no bakajukia kiu tuga bugukurania gia CS interior na kia na kia deputy president tukwa tutena thina kia deputy president ikyo kinene bukaja kwithirwa bugatu nenkera kia deputy president bujukia gia CS interior na bujukia gia chief justice utukuona au gutefea we jukia gia CS interior boto nenkere deputy president auto gwitikiria lakini kia Martha gigatongwa nontu gitari siasania yo gatuthikiria tuigwe ndwari iria ciarirwe ne atongeria bau bonde kiathone kiu tukithikagiria ndwari no ona twarikia kuthikiria mutha ngakuria kiuria kimwe kiumba kuigwa muntu akiburagia gatwambe tuigwe bura kwari na ukiathone kiama kitwa gifomere tutega tuona wetu imenti tuina thina ingi sana na event development forum jo chairman ya bwira ne ati batu twakarire ndi turachuria biuria bibingi muno kuringana na ari imenti iri na arua ngurubu igatiga kiewa kia 1 million shillings ya so kiama kigi kwenda gutega tumenye nimbi tumi thina chiche kithomo irio twachoka tuuga atiri kinya biachara chiongwa antu betu ibare mero ichio so what do we do so we want also to mentor our children na antu bara kuma chukuru mantu ya biachara members wa kiama kitu ya biashara na ndio one of the ways ya gutethia kinyana betu bachukuru yao kuona tuli through ICT ekyo gitumite wetu tutwatwa na arua tugito kwenda ku lift tukimbithi for the future survival ya antu baimenti kenda tutwatwa na future hata wainje utikingi tutomba kwitwa nakyo tibara kwa na baba motivation encouragement na support kenda bomba gutwika leaders of tomorrow ukero talenta kache miaka 18 na gukinya miaka 25 ka 30 bare ajo tibo te kabanture te nandaka irio lakini cionthe ijethire ming'ari ku otegera mantu ja jonthi ikio tumitwenjire amwe na tuugatiri no mwanka tuchitanirie tuike siasa kando bado twinde tuli antu ba different coalitions ugwatanire gitikira kinene twinakio imenti iji Chief Justice Martha Koome ande siasa igatonyera ngugi Martha Koome igatonyera ati gutwika mukurete bagite kingi kuke Martha Koome kiri twagikwe kungi bugete kiri ontu jako Martha Koome agwirete gukara Chief Justice mwanga akinya miaka retirement miaka 70 and if I'm not wrong Martha Koome na 5 more years to go lakini kile antoka umeredia gite kia we mata kato kwenda ubera gita ni uhuru yu na gwatuika mutigita uhuru na thirikari itikaria Martha Koome kinya tutemekaria aya henu miario ira yaragua nara angine yeni na tuliaga na Muthaura Njogu wimu memba wa gikundi giki na maybe kiuria kimwe bwana Muthaura tukiumagaruka mboria no agwithire maybe kwina muntu we Meru County aomba kuigua athikiritie gikundi giki kia kana igua gikundi giki kia IDF naomba kuigua akiugaga maybe na antu babe gikundi ni giki kaba kuipanga no ntubwa siasa cia 2027 no aomba kuigua bena candidate wao baomba kuigua bakienda kureta kana kuumiria kienini aomba kuigua gikindana na arume kana ikuru babange uge bwa kukire antu bara bena meshiria tamamu bombere ma ntubui butuma iburagwa muno na nyamba mobarite na bia gisiasa bakagwatwa ni ugwa muno bakona jeka ibyo tuyirite bombere mankwire gikundi kire antu bara beku mutukanio jo gisiasa jura juiku gere siasa loko ekere siasa loko nyato tete bite bia MP na MCA na senator kwina supporta ku ba gavana ni Mama Kawira Mwangaza kwina supporta ku ba Lentuli kwina bamunya kwina Nyabakathuri weja siasa ne tia national kwina antu ba Azimio kwina antu ba Kenya Kwanza kinya weja ki coalition ine yu kire Azimio kwina antu ba UDA ba Mbasi
ba PNU bali PNU na PNU nyone ere Azimio na ba PNU na bingi bionde weta inyage Kenya Kwanza kwa te gikundi ke kabango tegera siasa nuntu gitibangite omo gi siasa kakiaragana kuna ndi tutwebanaira mono kuja siasa ira cia loko atwebanaira chiburu nuntu tukeja kuga ija na rueji gwitira siasa cia loko gikundi ge kwaragana noma bojaide kambuge atire ko tubatu te siasa mono iguchora tumbo tetheria antu betu kinyabo bara tukuigwa ibare iguru benama ndurijo ingi chemiru ire na reguru antu baimenti nabo chitetie bweguru antu baimenti nabo nende bakwinama na te bombere matumba kuthithia tukarungika kwinama ku na bakambiri nyabo gwitia kenda bakaraja bange na tuga kethuru ija Meru County ne maari jathatu na imenti tigania negembe yari rimwe rikeja kunika nyongu yategeka ari kuno mwankanya ro rikarereri kikenda riumba kugwatira nara kungi bakigwatira mugongo jwa Meru jwe ndurijo ire itambulika mugwanja nyethero kuri ingi ire muito ne kiruja ira gutambulika nundu kwina weja Tharaka Nithi kwina Tharaka kwina Chuka kwina Muthambe na kwina Mwembe aya weja imenti kwina tigania kwina egembe na kwina imenti kuri bange gweja egoji meitine makandune egarie na thaicho bakuruira baruja era kwa recognize kwegwa bena rieto nabo lakini kwethera ba recognize nyabo bare ira chietagwa subtribe ichi recognize na nya language yawe ke recognize wa dialect na bwayo independent lakini bare muito na bona independence kinyabo tukagita kuria ku teka kwina thina ya antu bamuguchukiria na bunge na bu ukeja gutuika kwi mumembo wa ADF ukwenda kuromba kura na bwawe nyo yakie obutumwira ari butumwire tinande uri mumembo wa ADF utiumba kuromba kura nuntu uri mumembo wa ADF lakini kire gikundi tega gikundi gikubangira muntu siasa indi mumembo gikundi arenda kuibangira ciawe tutumugiria kabombogiria muntu mumembo enu akenda kwebangira no ibangire na iwi yakia ikatiba utumba murigiria butiumba kulimiti muntu iu nyate kulimiti that right butiumba kinya dekana inyako utukyo bumba kuthithiria right muntu ai ikatiba utumba mutunya tiga inyoka me limit tigogekera ge katibene o limit ku tutumba kugitatea kurigiria muntu akethura na kuibanga kana utumba kurigirwa lakini gikundi gitethithitwe ni untu bwa siasa kana gukiria mwana siasa kana wana siasa no bali kwendusi muntu kana kwendusi muntu hapana lakini nyam ukejo uri mwana siasa ri ukejo kaugenya ni kwenda kugitatea kwenda kurugama na gikundi na antu baba bagontu kuko kaingo tubaukiria tuli amwe tukira twinde nukuona riria twari kuma riu tweta Ithimbari South Imenti tweta Kathiranga Central Imenti na ngine North Imenti wakiri Mugambi Manyara na supporter group na kete nywale mumemba itwije na political ambitions cia gutuika senator lakini kabo gutuika gatoka jari mea kwithirwa wina ambitions cia siasa te gutuika muntu omutigiri no matukagwa bunka kiweja na go twakwira tutiringa siasa aja na tutigita inya riu ariria ataririe mantu cia siasa ciawe inyambi na eneo ithairo ri brief gikundi nya wejo ri mu siasa na no qualify kwithirwa ri mumemba no problem but that day teo tukaringira siasa ciaku karingira ona ari ukitate ugacwa members na gunja gwaku gitabura kinya twari na former MCA bairi kinya bairi former Murega na muthuri moria kiongozi Elias Murega no aromba gitikia MP na aromba gitikia MP itwari kinya na Kithenji Migingo na aromba gitikia MCA ntereu no rinya MCA wetu ntuko ntuko eu lakini atare au ja mwana siasa are au ja mtoloko mbio community nande butumba kuga wana siasa ni waje ba mutigiri botene betaba gatewa kethakene batekaungane abange baba gwatithia mutigiri nyokethura wina political ambitions is okay is okay kinyogeta kanisa ne pastor atebutaka irambe iria kugo ore mutangazaji agakona ore mukristo kabisa
Kwa batu beja tubona bari member na twabera hate bakaringira siasa na ibathika na ibaigagua ugikundi teka kigia siasa. Wow, kiuria ugucokia bwega na ingwiciria muturo kuri na kiuria tagiku akumba kwigua kitheragirwa na ndiona mathametu bwana Muthaura imathire sana. Oh yes, na nyambuga sentimenti nyakirima nejere kiathone. Okay, wow. Na ugana kwenda support group na tukanda ngiri pepte tuonganiria kira twejite akio na boki bathi na MC to na sitting MP tena thina bunka ke muntu kuja kugwatanira na tuthithia bo tukuthithia karibu sana. Yes, kwa mtu wonde omba kuigua ari panto na akienda kuya kujoin gikundi ari karibu sana na tuthiriria au mathani abuthari menimbetago Muthaura Njogu. Okay, thank you sana muthikiria na ningeto mwiti mashinani ni na itha 5 na ndakinga 17 ni barabange kana nkatha wa Ayubu ingwiciria